Konverzacija? Da, komunikacija i konverzacija. Dobro. Mislim da sam ja stavio konverzacija, ali možemo to Dobro, proširiti konverzacija, Ok. Nova epizoda priče iz krovišta. Neću više ono najavu raditi kao prošli put. Koja? Ne. Ne sjećam se koja je bila. No, priče iz... Skrovišta. Skrovišta. Šta? U ovoj epizodi znači pričamo o konverzaciji u RPG-ovima, odnosno komunikaciji u igrama uloga. I to je vrlo široka tema, kao i neke druge koje smo do sad izabrali, ali mislim da je vrlo važna, jer igre uloga, RPG-ovi su to je ono što je osnovno za RPG, konverzacija. Da. Tako da mislim da je važno da se izdefinira šta to sve znači i na koji način se ta konverzacija može, kako se može utjecati da ona bude bolja i da bude bolje, da daje bolje rezultate onoga što smo pričali da je cilj RPG, to je zabava. Ne? Da. Ne, ali ja sam te hoću biti da li je osnovna konverzacija igara uloga, ne? Znači, da li je to osnovno, da li je to podloga? Pa to je, to je... Razumiješ što pitam, ne znaš? Jedna od stvari, nije jedina stvar koja je bitna, ali mislim koliko je tebi bitna? Koliko je tebi bitno, koliko je Kuletu bitna konverzacija. Definirat ćemo poslije konverzaciju, to bi isto volio da mi kažeš koja je definicija po tebi. Pa evo, ja ću sad izvaditi rječnik, pa ću reći što piše u rječniku u hrvatskom. Karaklajić kaže konverzacija pod 1. Razgovor obično neformalan i prijateljski, u kojem se sugovornici skladno izmjenjuju u odnjegovanom izražavanju. A pod 2, diskusija o nekoj temi. I to je ono što je meni zapravo nekako važno, taj sklad. Ne? Znači, ima jako puno stvari koje utječu na konverzaciju i da bude skladna. To je ono što možemo izdefinirati šta je. Ali taj sklad je meni osobno vrlo važan. Možda nekom nije, možda nekom je malo to manje, možda neko voli neke druge oblike, ali meni je bitno da je to, da se struktura konverzacije zna i da ona bude, ajmo reći, skladna. Ne? Sad možemo cijepidlačiti pa svaku riječ. Pa ne bi. Znači skladna, ne? Da, nebitno kužiš time što sad ide u sklada u glavi, kužiš. Meni je bitna konverzacija u igri, ne? Znači, za mene konverzacija znači da svi za stolom za stolom ima mogućnost razgovora, znači dijaloga, znači da nema straha da se ne smije nešto reći. Meni je to bitno, znači u konverzaciji, ne? Znači ja sam bio za stolovima gdje su ljudi nakon igre bi izrazili svoje nezadovoljstvo ili na nekoj kavi kasnije, ne? Znači imali su neki strah, imali su da li su oni introverti, da li su oni zatvorene osobe ili nešto, ali i dalje nije se to smjelo desiti, ne? Znači stol je morao pitati svaku osobu o stvarima, znači morala je konverzacija postojati, morala se podržavati, ne? Znači meni je to najbitnije, ne? Znači da se izdefinira da kada igramo igre uloga, ono što sam rekao da mi je bitno da se zabavljamo, da jedna od unutarnjih dijelova te zabave je i taj razgovor, ta konverzacija koja mora biti slobodna i otvorena, ne? Koja će dovesti do toga, ne? Da. Pa da, meni je isto to, mislim, slažem se, to je dio onoga što i sam ja rekao, odnosno dotiče se s tim, ne? Znači ona je skladna izmjena, ne znači da svako kaže jednaki broj riječi samo, ili to, ne da izgovori neke broj riječi, to ni ne mora čak biti jednaki, nego onoliko koliko nekom paše. Ali i to da je izmjena taj riječi, znači da svako kaže svoje mišljenje, da se ne boji reći svoje mišljenje i da ga kaže u pravom trenutku. Ne? Postoje puno nekakvih uzusa, razmišljanja
o konverzaciji, o načinu konverzacije, koji su dobri, koji nisu dobri, i naravno oni su vrlo široki, ovisno o tome koju igru, koji sustav igramo i to. Ali recimo kao primjer je taj, ja ću uvijek govoriti, taj metagaming koji nekad je kao se smatra loš, da ti govoriš, znači metagaming znači da ti govoriš neke stvari i znaš neke stvari koje tvoj lik ne zna i onda to iskorištavaš kao za prednost svog lika. I u tom smislu to možda može biti loše, ali samo to razgovaranje o tome izvan igre kao igrači, a ne kao likovi, i distinkcija između toga kad si ti igrač, kad si lik. Rekli smo da je da pričali smo prije da je igrač nekad, da smo u igri i protagonisti i publika, i onda kad smo publika, kad smo protagonisti, kad smo koautori, koja je uloga. Da, koja je naša uloga ili kao igrača ili kao GM-a, kad se to dobro zna i kad je svako s tim ulogama jasan, ne, i kad je ta podjela jasna, onda ta konverzacija teče skladno. Ok, pa ajde idemo znači, to sam sad htio, kad se to zna, znači konverzacija je isto, znači a priori same igre, znači mi moramo izdefinirati, iskonverzirati, znači naše namjere, znači prije igre, znači to je isto jedna stvar zapravo, ne vrsta, jedna stvar koju bi ja volio kasnije razgovarati, znači znači, mora postojati to razumijevanje prije samog sjedanja za stol, znači prva ta konverzacija, prvi taj dijalog između svih nas, što je ovo što sad idemo raditi, znači koja je to aktivnost, kakva je, šta želimo, ne, znači isto tako je konverzacija unutar igre, ovo što si sada govorio bio, znači šta je in character, šta je out of character, šta je metagaming, odnosno šta je van samog karaktera, di su te spone, znači to je isto dio konverzacije. Isto tako je, ajmo reći, treći čin konverzacije neke u TTRPG-u nakon same igre, ne? Znači nismo više u likovima, nismo više ljudi koji nemaju pojma šta će se raditi, znači sad smo prošli sve to, završilo je sve to, osjetili smo nešto, dobili smo zabavu, ajmo sad onda idemo konverzirati o tome šta smo dobili, znači šta nam je bilo dobro, šta nam je bilo loše, dajemo si u toj konverzaciji oduška i za dobro i za loše, bez ikakve zadrške da će se neko uvrijediti, da će neko biti povrijeđen, razgovaramo, ne? Učimo na tome u krajnjoj liniji, znači isto kao što smo učili tokom igre, istraživali nešto, dobivali nešto kroz tu konverzaciju, tako i na kraju ćemo u toj konverzaciji zaključiti nešto i dobiti da bi za sljedeći put bilo bolje, drukčije, bitnije, isto bitno za istraživanje, za tu zabavu, ne? Da, i nije samo bitno da to radimo, nego i na koji način ćemo to raditi da bi to bilo najkorisnije za nas. Ne? Tako, da. I nekom paše jedno, nekom paše drugo, ali onda je zapravo bitno da se nađu nekakvi zajednički jezik i da se tu nikoga ne radi se nikome prepreka da se izrazi. Tako, da, znači mislim, mora biti neki okviri i u tome, ne, znači imamo u samoj igri imamo neki sustav, imamo neki setting, odnosno imamo neku mehaniku, imamo neki svijet, imamo neke likove, sad sve su to okviri. Ne? Isto tako ta konverzacija mora imati neki okvir, ne? Znači mora imati kako bi rekao, ne pravila, ali mi moramo biti svjesni da neka nepisana pravila tog razgovora moraju postojati kao što je pravilo da se smije izgovoriti stvar, da se smije reći svoje mišljenje, da se može zadržati, da nema osuđivanja, ne, ali da se podržava izražavanje, ne, znači i mišljenja, i kritike, i pohvale pogotovo bi ja rekao, ne, znači meni je to problem u konverzacijama, što ljudi jako često ja volim statistiku bacati bezvezne postotke, pa ću reći 70%, ljudi jako puno kritizira stvari, ne. Znači, govori nešto negativno, ne. Znači, ali to, razgovarat ćemo o nekim mehanikama u igri, kao što je Stars and Vicious i Ruče, Popoljci, Trnje, recimo, ali sad
ali ne recimo kad je taj alat u pitanju, ne, znači, nego van igre, znači nađemo se na cugi, slušamo neki podcast ili nešto čitamo, znači dosta kritike, dosta sve to kritično, znači i sad ja razumijem tu potrebu da se kaže svoje mišljenje i najčešće je kažeš da je nešto, ti bi bolje nešto, ti vidiš nešto da bi ti nešto ti nije pasalo, bla. Ali jako malo je pohvale, znači jako malo se hvali, a i u tom postotku 30% hvaljenja po meni se jako malo hvali igrača. Ne, znači, jedni drugi. I uopće odnos igrača prema igraču. Ne? Tako je, to. Znači, za stolom vrlo je neobično doživjeti, znači, da te neko pohvali. Što bi zapravo, znači, apsurdno. Znači, mi bi trebali biti ovdje baš zbog toga. Znači, izvući u toj konverzaciji najbolje od svog sugovornika. Znači, pohvaliti javno to, znači, da, kritizirat ću te, reći ću neku kritiku, razgovarat ćemo, ne, znači, naći ćemo zajednički jezik, kako se kaže, ali ajmo se i pohvaliti unutar toga. Bilo je nešto dobro, zabavili smo se, zabavljamo se. Ne? Da. Ja bih rekao još, slažem se sa svim što si rekla, dvije stvari. Jedna je to, znači, razgovor između igrača, ne, je vrlo... ja bih rekao isto u nekim postocima, neću reći postocima, ali je prerijedak. Ne? Da. Znači, komunikacija među igračima je jako mala u odnosu na komunikaciju između igrača i takozvanog voditelja, odnosno GM-a. U smislu, ne u smislu možda čak kao koliko u postotku, nego u smislu koliko mi važnosti pridajemo toj komunikaciji. I tu se jako može puno dobiti kad bi se, to je govorim sad za vrijeme igre, ne govorim toliko i poslije igre isto, ali i za vrijeme igre, doprinos stvaranju nekog odnosa između likova je puno bolji i ono što ja jako volim, kad ti odnosi, kad imaju nekakvu baš težinu, znači kad imaju nekakav impact, utjecaj na priču, a ne samo da su nešto što se događa sa strane. To se može dogoditi jedino kad se ispune dve stvari, znači kad igrači uzimaju ozbiljno ono koji iskomuniciraju sa drugim igračima, odnosno likovi sa likovima, i kad je voditelj taj koji to podržava, koji ne samo kaže sluša i onda da makne rukom i idemo dalje. Makne rukom, super ste to gledali, kako ste to super odigrali, baš je to lijepo, vi ste se tu posvađali i onda iz toga ništa i pomirili i može to biti lijepa scena i to, ali ako iz toga ništa ne događa, onda tu se događaju neki prekidi u komunikaciji. Pa dobro, to ćemo pričati poslije isto malo o rolu, znači o rolanju, o kockicama i takvim stvarima, znači, ali i konverzacija je dio toga, znači ti kad baciš kockicu, odnosno različite mehanike, uzet ćemo kockicu kao primjer, ne ima ih svakakvih, ali kockica najčešće. Baciš kockicu i to je neki rezultat, to nešto govori ta kockica. Ne? To je isto zapravo oblik komunikacije. Iako se nešto utječe na konverzaciju. I to sam baš htio reći. To je isto komunikacija, znači, ali ako se to uzima u obzir i ozbiljno se uzima u obzir za svijet, ne? Znači, zašto se onda komunikacija koja je verbalna unutar, znači između dva lika, znači između dva igrača ne uzima, odnosno jako, jako rijetko se uzima, ne? Znači to je isto veliki problem. Ja mislim da znam zašto je to. Ne, ali onda ljudi prestaju komunicirati, po meni, prestaju komunicirati konkretno. Onda krenu komunicirati ne znam, kroz jednostavno se izgubi poanta, ne, znači komunikacija, krene krenu neke sprdnje, fore, znači izgubi se neka situacija, izgubi se neki osjećaj, neko istraživanje dodatno. Ne. Ja mislim da je te stvari kad se događaju, znači kad one
nemaju, kad se izgubi taj oblik komunikacije, to je često je tome razlog da se da se konverzacija, odnosno komunikacija ne izdefinira dovoljno ono što ste rekao na početku. Šta radimo? Šta očekujemo od nas kao igrača da napravimo i kao GM-a i na koji način mi stvaramo zapravo tu neku priču, odnosno događaje, ne, koji se događaju. I tu je tu kad se to ne izdefinira previše, onda se događa to da to nema prevelikog utjecaja, nema preveliku težinu, može biti zgodno, ali uvijek na kraju nekako stane na tome, ili je obično na voditelju koliko će to ukomponirati u nešto što je prethodno smislio. Naravno, nekome to može biti, ja moram reći, nekome to može biti dovoljno. Pa ne, znači, mogu... Da, samo da kažem. Neko to može reći da je to kao super, ne, jer kao pogađamo, otkrivamo na koji način bi trebali komunicirati kroz igru. Ne, i to može biti zgodno, ali meni osobno je to korak koji se treba napraviti prije, jasnije, da bi se onda ta težina stvarala veća tokom igre. Pa ne, pa to je ono što sam ja sad htio reći, znači nije meni problem znači igre i stolovi koji ne trebaju konverzaciju, komunikaciju i kojima ona ništa ne predstavlja za priču ili za samu igru. Ne? Znači, ne mora, znači ovo o čemu govorimo ne znači da preferiram jednu vrstu igara, ne? Znači, ali ono što, znači meni bitna konverzacija, komunikacija s ljudima, ali baš konverzacija, znači baš razgovor, u pravom smislu riječi, znači je ono a priori što sam rekao, znači da se prije toga to definira, znači jel samim time, znači ja znam na što, kad sjedam za stol, što trebam, ne, znači, što mogu očekivati, što ja trebam dati, ne, znači to je isto dosta bitno, znači kakvu vrstu komunikacije sa svojim igračima, između nas igrača i prema voditelju ja moram imati, ne, znači da se ne trošimo, ne, jer jako puno ljudi bude frustrirano ako počnu, znači ako igraju ulogu u nekom, kako se da to objasni, znači kroz sa većom težinom, znači na samoj ulozi, znači na samom liku, ne, a to voditelj ne želi, ne treba mu to, ne, znači za igru, ne, znači, ali frustrirajuće je to, znači ja kad gledam takve igrače, ja razumijem zašto su frustrirani, ali nepotrebno je, zato što nije bila komunikacija prije toga o tome. Da, jasno. To se jako vrlo lagano riješi. Ne? I ja mislim da je jedna miskoncepcija, kako bi to prevelo? Misconception. Nemam pojma. Pogrešno shvaćanje da ako se previše izdefinira unaprijed, da je to ograničavajuće. Ali ja onda to uvijek ponavljam da znači imat plan ne znači držati se plana, ne? Nužno, ne? Znači ti možeš imati plan, baš kao što si rekao, ne? Ja sam nedavno vodio jednu igru, nećemo imenovati, gdje su igrači imali nekakve svoje probleme, međusobne zadane u likovima, međusobne odnose, prethodno sa tim prije, na početku igre, ne, u svojim karakter sheetovima, i sad je bilo pitanje da li a igra je bila istraživačka, ne, znači otkrivanje ubojstva ili slično, ne, i sad ja sam rekao njima, gledaj, ovi vaši problemi međusobno, oni mogu biti možda dio neke veće priče kad bi igrali kampanju, ali budući da ovo igramo samo 2-3 sessiona, koliko ja se neću previše zamarati s tim, ne. Neću ja sudjelovati u tome da ja stvorim dio priče, niti očekujem od vas da to bude nekakav glavni dio priče. I to je bilo to što sam ja kao zadao u nekom početku. Ne? Međutim, nakon prvog sessiona, kad smo imali, jedan igrač mi je rekao, meni je super, ja bih volio Stars and Wishes, ne? Imali smo razgovor o tome, to ćemo jednom pričati samo o Stars and Wishes, imali smo razgovor o tome, on je rekao, ja bih volio da taj moj neki problem bude dio priče jače. Ne? I sad, znači, ja mogu reći, ne, ja sam ti rekao da neće i nemoj gnjavit, ne? Ali
poanta je da ti zapravo kad imaš, da taj razgovor, da u tom razgovoru stalno slušaš, ne? I da onda čak i ako neko kaže nešto što se protivi onome što se ti postavio, da budeš otvoren i da probaš naći način da uklopiš u tu nekakvu generalnu strukturu koja je zadana na početku. Ne? A to nije isto kao i nezadana struktura i onda otkrivamo šta nam uopće znači to što smo vidjeli na svom karakter sheetu i tako dalje, što se najčešće događa u stvarima koje nisu stvarima na karakter sheetu koje nisu definirane stvari za kombat ili za spelovi i tako dalje. Dobro, znači što se tiče toga, jako je puno i u TTRPG-u buzzwords, ne, znači nekih riječi koje ljudi bacaju, a zapravo sam koncept toga je po meni ili je zastario ili ne funkcionira možda u nekim sustavima, znači pomiješa se nekad, ne razgovara se o tome i tako, ne. Ali ovo je zanimljiv primjer, znači ti kao voditelj kažeš igramo to i to, ne. Ovo što vi imate na karakter sheetovima, znači to što imaju vaši likovi, je fora, ali za ovih 2-3 sessiona nećemo upotrebljavati, odnosno nisam predvidio, kažem vam sada, ne, ok. Onda se oni javi i kažu, gle, mi bi to. Znači, sloboda konverzacije, znači sloboda razgovora, mogućnost toga mi je bitno. Znači, to treba imati. Ne? Znači, da li je nešto sad predefinirano, nije, čak mi toliko nije bitno. Ne? Znači, bitno mi je da znam da kad kažem nešto nekoj od osoba za stolom, da će me saslušati, razumjeti to što govorim, procesuirati normalno nekak, ne, razmisliti o tome i da se možemo razgovarati, znači da ta komunikacija, konverzacija ima smisla. Da. Još jedan primjer te uloge igrača voditelja koja treba biti zadana unaprijed, ili znači se ljudi pogube, je recimo uloga voditelja igrača i na koji način oni i u kojim dijelovima oni imaju autoritet za određivanje šta će se dogoditi, ne? Ili za određivanje šta će se dogoditi, ili za mehaniku, ne, tipa, ne znam, u D&D-u je GM, odnosno Dungeon Master, taj koji određuje koji će likovi bacati skillove i tak dalje, koliko znam, ili ako nije u D&D-u, u nekim drugim igrama, dok je recimo u nekim igrama eksplicitno kao Blades in the Dark je igrač taj koji određuje koju akciju koristi, a onda je GM taj koji određuje efekt te akcije i onda se iz toga stvara fikcija. Znači taj neki rasprava se događa oko mehanike i svako ima jasno zadanu neku svoju ulogu u tome. I u različitim igrama je to jako različito, tipa u D&D-u ili u nekim igrama gdje ti ideš po dungeonu i onda zapravo dođeš u neku sobu i voditelj ti objasni u kojoj si sobi i ti tamo zapravo radiš šta god hoćeš i istražuješ koliko god hoćeš i igrači su ti koji određuju kad će oni ići dalje. Ne? Tako je, da. GM je taj koji može reći ako su predugo ostali, baciti kockicu i reći došao je neki monster ili nešto se dogodilo, ali ne može im reći i otišli ste dalje, ne? U tom trenutku. Ne? Dok u nekim drugim trenucima može. Ne? I u nekim više narativnim igrama je Game Master taj koji strukturira scene, to se zove scene framing, ne? Da. Koji puno jače određuje koje su scene, ne? I koja je sljedeća scena i kad će se ta sljedeća scena dogoditi. Znači to je više kao nekakva filmska struktura, a manje kao nekakva recimo kompjuterska igra, ajmo reći uvjetno tako rečeno. I to je dobro da se zna koja je uloga koga. Ne? Ne ti sreće, ali u svim tim stvarima ti imaš mogućnost konverzacije, znaš, to je ono što je bitno isto navesti, znaš, ja ne mislim da postoje igre, TTRPG igre koje mi ne dopuštaju konverzaciju, znaš, to ne postoji, ne, znaš, to su kompjuterske igrice, ne, znači, to je linearno, ne, znači, ovo sve nije, to nisu linearne igrice, ne, znači, to je jednostavno, mora postojati ta sloboda da mi i u D&D-u, ako sam u sobi istražujem je 3,5 sata, imam
imam tu mogućnost, imam tu slobodu razgovora sa suigračima i da kažem ako me DM tu drži da više ne želim biti tu, ne, ili da DM kaže ok, ajde, dosta ste bili tu, ne, znači ono, mora postojati ta razmjena mišljenja, ta razmjena, znači ono, slobodna komunikacija, di se, znači ono, koji je temelj da se znači igra nastavlja, ne? Znači da se igramo, ne. Znači, da. Jednostavno ovo je čak nisi ni promatrač, znači ako ne možeš na nikakav način djelovati, ne, znači ono, to nije svrha ovoga, ne, znači svrha TTRPG-a je istraživanje, znači ono, zabavno istraživanje, znači ono, ja, osim ako istražujem neke kompleksne stvari, znači nije samo dungeon istraživanje, nije to samo... Nije. Ne, znači ono, i emotivna, znači ono, emotivna stanja, različite uloge, znači ono, vidjeti, ne znam, čak i različite, znači, simulacija različitih konverzacija, znači način na koji su odnosi između određenih stvarnih ljudi, znači ono, da li ja mogu glumiti oca nekom od igrača ili majku ili biti nečiji brat ili sestra i imati te odnose, tu komunikaciju kroz likove, a kao igrač upijati te osjećaje i vidjeti kako je to. Ne? Znači, tu je dosta bitno, znači, da se ima ta sloboda, da se ima taj osjećaj. Da. Pa, gledaj, ja ću izvući sad jedan citat iz teorije, to ćemo stavit ću link ako budemo znali kako, u nekoj bilješke kod podcasta. Značimo. Kaže Vincent Baker, autor Apocalypse Worlda i drugih nekih poznatih igara, ima jako dobru definiciju šta je role-playing. I on kaže, role-playing is negotiated imagination. U prijevodu pregovorena mašta, ali malo, budući da malo jasniji hrvatski prijevod bi po meni bio da igranje uloga je dogovaranje oko mašte. Odnosno, zajedničko zamišljanje priče, zajedničko maštanje, da. I to pregovaranje, taj negotiation je vrlo, vrlo važan i on mora biti dobar, znači nije bitno ne može biti on uvijek sasvim jasan i poanta nije da bude sasvim jasan, ali poanta je da bude dovoljno, da su uvjeti tog pregovaranja dovoljno jasne da budu što je više moguće produktivne. Da. Pa to je, znači, forma mora biti jasna. Znači, to što smo rekli, znači, i ta konverzacija mora imati neki okvir. Ne? Znači, to je taj negotiation, znači, ta forma pregovaranja, znači, ali ide u istom smjeru. Meni je to isto dosta bitno, znači, ako imam ljude za stolom koji pogotovo ako je voditelj ta osoba koja u tom pregovaranju, maštanju, nije za mene kao igrača, ne, nego je protiv mene. Da. Ja mislim da se tu dosta toga onda, ne da mislim nego znam, da se tu gubi onog što je meni bitno, to je ono da se ja zabavljam, da ja budem zainteresiran i dalje tu. Ne. Da. I to kad kažem da je protiv mene, ne mislim da mi baca probleme, monstere, neprijatelje, nešto, nego da na rolove, odnosno na ono što kockica govori ili ono što ja pokušavam, konstantno je ne možeš. Ne. Da, pa mehanika, mislim, je jedna isto od elementa koji ti na neki način određuje tu komunikaciju, odnosno uvjete pregovaranja. I oni isto ni u mehanici nisu fiksni, premda nekad u mehanici jesu više fiksni, nekad manje, nekad su random, nekad su te tjeraju na pregovaranje, tipa recimo Whitehack je igra u kojima ti moraš oko nekih stvari pregovarati, jer je to dio igre, to ti je zadano, na primjer kad ili bacanje magije, ili recimo možda konkretnije ako ti recimo uzmeš da si elf, ne? I onda zapravo tokom igre se pregovara između tebe i kao igrača i GM-a šta znači biti elf.
i u kojim dijelovima igre to donosi prednost, u kojima donosi manu, i to je nešto što može biti zanimljivo, ne? Ali opet je to zanimljivije kad je uvjetovano, a kad je jasno, jer ako nije jasno, onda dolazi do nejasnoće oko toga kod igrača, ali često i kod GM-a, na koji način bi ja trebao sad reagirati na ovaj input koji mi se događa. Da li bi ja sad trebao reagirati kao elf ili bi trebao reagirati ono što ja kao igrač mislim da je optimalno, ili bi trebao reagirati ono što ja kao, što mislim da bi moj elf trebao misliti ili napraviti, i kad ti ne znaš šta je to, i kad previše ima tih neznanja, i kad to neznanje ne doprinosi, ajmo reći, priči, kad se iza tog neznanja ništa ne otkriva, nego jednostavno ostaje neznanje, onda je to evidentan neki problem u komunikaciji između ljudi za stolom, ili između ljudi i pravila, ili između ne znam da, okay. Da. Ne, naravno, kožiš, to je jednostavno prvenstveno bih rekao, znači komunikacija na prvom mjestu između voditelja i igrača na početku sjedanja za stol, pogotovo voditelj koji mora objasniti koja je forma komunikacije, šta znači komunikacija. Tokom igre komunikacija slobodna, znači dopuštati, znači po meni tu uloga voditelja jedna od važnih, jer on bi trebao moderirati tu unutar te komunikacije, ne? Znači više se baviti time da se uokviri, da ima neku težinu, ne? Nego da se protivi, bude konstanta neka protivljenja. I na kraju igre, znači komunikacija je za stolom svih sudionika o tome šta je bilo sada, što smo otkrili, gdje smo se zabavljali, na koji način, kako poboljšati, znači konstantno imati, znači taj neki razgovor, neki dijalog, konstruktivnu konverzaciju unutar igre između ljudi, i to definitivno pridonosi puno boljem osjećaju TTRPG-a. Da, mislim da je to, evo sad prošlo mi je 30 minuta. Ajde, da. Pa možemo završiti, a mislim da je to ključno što si rekao u konverzaciju, recimo u tim izmjenama razmišljanja. Ono što je bitno je da je konstruktivno. Ne? Kad razmišljate o svom načinu, na koji način komunicirati, da li je to što, čak i ako je nešto negativno, ne mora biti negativno, može biti ili pozitivno ili negativno, da li je konstruktivno da ja odgovorim na to, da saslušam na to, šta iz toga što je neko meni rekao i koje ja imam opcije da mu odgovorim, da li će iz toga izaći nešto konstruktivno ili bi neki drugi način da se bio možda bolji. Jer ako nemate konstruktivnosti, onda isto tako nema, ajmo reći, nekakvog napretka, nekakav next level prelaska na neki viši nivo iskustva. Ne? Eto. Imaš ti još šta za reći? Nemam. To je to bilo, malo smo to po meni zagrebali, ali onako uvijek da razgovaramo. Ali dobro, bitno je reći, bitno je čisto onak malo zaintrigirati ljude da razmisle o tim stvarima, da sljedeći put obrate pozornost, ništa. Znači pažnju na to, da li se i na koji način razgovara za stolom, znači kakva je komunikacija, razgovara sa svojim ljudima za stolom o tome, pitati šta vi mislite, ne, povesti konverzaciju o tome da li nam treba konverzacija, to je to. Ne? Da, to je teško, ali može se, još jedan misconception je da se ne može popraviti, ne? Da smo kao samo talent je to što ti kao daje da dobro, da bolje ili lošije komuniciraš, ali to nikako nije slučaj. Ne, samo treba to probati i konstantno probati, koristiti alate o kojima ćemo pričati isto nekako. Tako, da, znači to je isto to je jedan isto dio koncepta, znači isto kako se igramo, tako i to radimo, znači razmišljamo o tim stvarima, o konverzaciji, pokušavamo to, znači komunicirati. Da. Dobro, 30 minuta već prešlo
Gasim. Neće nam zamjeriti, Kule, sve u redu. Ne, gasim. Ajde, Ajde. pozdrav. Bog. Pozdrav, bog.